Hello mga IRing BAnbanon, good morning. Magpaog na ta sa kusog karong buntaga. So let's do it again. My tea, mint leaf and ginger, fresh ginger, and with honey from the farm. So, nag-juice ako kanina, ako nag-mix dito. So, nag-iwan ako og kanang mint leaves with ginger, honey. So, maano siya, ang result. Lamig na siya mga IRing BAnbanon na ginagawa ng panghutong ka, no? It helps a lot. Because now it's, dominant ang ginger. So, lamig ko siya. So, ito siyang butang honey mga IRing BAnbanon. So, kung gusto ka mag-healthy lifestyle, no? So, mali mong buhaton. Hello mga IRing BAnbanon. Thank you for your watching my YouTube channel IRing BAnbanon, no? Don't forget to like, comments, and share. God bless everyone. Take care.